Konsudo ni oganda luo nyisi mondo mi obed motang' kendo kik wuondgi kod josiasa mondo gibed mabor gi sirkand Kenya Kwanza magiwacho ni oikore mar tiyo kodgi mana kaka ogendini mamoko. Kotelgi kod jakom mar board mar Kenya Water Towers Rashid Echesa okoni jatend piny osenyiso dwaro mare mar tiyo kod oganda jo Kenya kod ogendini mawuok e pacho kate ma okorango kaka ni jogo ombulu e yiero mokalo. Omiyo oganda luo okowinjo bed ni dong' chien e sirkal mar Ruto. Negiloso sikri e kar chung' od bura ma Kasipul kama ne giyware nyasi mar siro kweth wakeni makono. But we also Baba na wanaazimio yale yote waliuliza, mmesikia yote yametatuliwa na wamekubaliana ya kwamba mambo yote baba alitaka imefanya. Sasa mimi niwaulize, wakati baba anaketi pale kwa ofisi kubwa, wewe na gari kubwa, hiyo imekupikia ugali wewe kwenye nyumba yako? Sio unazidi kufanya garagara yako hapa. Sasa nyinyi muachane na mambo ya wadosi, nyinyi mkuja hapa mpande miti, mimi nikuja hapa I empower you guys, mbadilisha maisha yenu. Hata mzee Raila nadhani tunazungumza na yeye. Tutamleta akae karibu na mzee, lakini si kuharibu maneno ama kutuletea watu kusema na lugha ati huyu na huyu, hapana. Yeye ni mzee tunaheshimu, kidogo ile iko atapewa, hawezi kaa njaa na tuko kwa serikali. Ruto is one president that has been in Luoland more times than all the former presidents combined. And this is the man you are telling me is doing nothing to the Luo. Let us be serious about what we live in. And let somebody not tell you that anything is UDA, anything is in ODM, anything is what. Those political parties are not edible.